Oriaha TV tunakushimira munonga program reba hindukire ninkutangira iwe owahikiriho program reba hindukire nebereho buri izooba rya Sunday shayi nazikiro ejegaruka muri wa kabiri shamukaga bihanga ndi betwa muje kandi niyenda kutwara umugisha muhango kwakira aha program y'iri izooba eyinataya iso muntu mukuru munonga nintekateka ngo nomwe mbantu abarakukira yo bukuru abantu abumbasize kutunga umugisha ubwo kutayayisa aha program yareba hindukire kandi omuntu ogu aine emyaka nagira ningashi amakuru nagagira ngo aine emyaka 100 omuntu ogu akakora ebintu bingi munonga nagamba ngo akatimba hefeza nagamba ngo akabaho omushubuzi nagamba ngo akahinga ekiro n'ihangwe yapakasa za Buganda ya zomuru za kashara nakasoya timbe biduba mbwene ni bingi munonga ebyakozire embozi ye nindingwa omuntu w'emyaka 100 shuare ebyarebire nibihango kandi uwo mbyafayo bye nagira ngo bamugambira ngo akazarwa obwire obw'oruguuto orwa Bushenyi na Kasese obu babire nibarukora so nicyo kiri kuteekateekesa ngo aine emyaka 100 omuntu ogu nayetwa Eldad Karunguri kandi reka mwakira ha program atwegambirije ebirukukiraho omuguru sinakushemerwa munonga ha program reba hindukire mimi nashemerwa munonga nanjye kubareba ukuze wanje mazima omuguru simbwenu banzo yakureho abantu abarihomba kureba baramutseho obeyanjurire begambira izina ryawe mbwijwire ekyaro kyawe n'ensi yawe yorukuturamu rero tubase kutandikira mbwenu omugongo gw'endumu gwinazirirwemu nibagweta Nyakinengo bya Muganda ekyaro Nyakinengo omugongo bya Muganda kandi omuruka gwitu nikizinda turi mu town council ahantu wazarirwe niho nazarirwe abazire bawe bakamba beta bata mukashobo bafuye amazina mwishi abazire omukiko bakambweta Buzaki tata wange bakamweta Kifaka aba bantu bombi bakaba ry'abanyankore nezarwa za bakuzara ryari mwaka gwetegereza tinkumanya konka yokuba kushoborra kuwagire kuraba kamba kushoborra ngo bozarwa hakabaho ki mwena batabira bakaba bafuye katene bachumba chanyu katene chabiro konka hashime kuba hine ebintu ebyabireho ebirukumanyisa abantu ngo kazarwa mbwire nkobu so nibintu ki ebyafayo ebyabire mbigendo mu meisho obwire bwo kuzarwa kwawe we mumanyo ubwire bwakare akataho byafayo mbwene abantu bakabazariraho kunkorera ngo buryo mu mwanya kuko abo kusanga bataheshomeye kandi utari umuntu abirategateka kumanya n'imyaka nange myezi kandi hata abantu abari kugira ngo ine emyaka 100 bono bakihiriraho abo kushoma niho bakihiriye abo kumbwere obwire obwe bakaba bashomeye mbaze ko Mungu twege akarimo mbashomeye umuntu nomwe ukosanga ari umuntu omwe ankomugomborera komu ari babiri nango omwe nanga mugongo osanga mugongo hari umuntu omwe ari kwandika sono bakugambira abakuru bakakugambira ngo bozarwa ngo oruguto rwa Bushenyi Kasese mbwe rwa bindukorwa n'urwa bakamwetamu nazaje kuzarwa tata wanjye mukuru wanjye niyabiri nakora bakaba bari ku munkombe
barukukorora gutoro okay barakasheshe yes bamugamba bamugira ngo nyoko azire so mukuka buryo umwana wakangahi anga kandi wo buturanda aha abana bangayishe abana bibi abana nitwamanye umwe babiri batatu bane batanu mukaga mushanju munani abana munani mukamurya abana mwenda iwe ni wabo ryo wamwenda ngani ni ndio mwenda mutsachu nyoka nuko mbweni mutsachu umwana wikwe mutsachu okay abana abo bakakura bona bakakura bakabashwe no kushera urukuza kuzarwa kana kasi urukuza kuzarwa bakuru babo bakabashwe bashwe icyo nshimanyisa ngo mukamurya bo mukazomwe kamuri bo mukazomwe kandi urukuza kuzarwa uyo bucura washanga bo kubanza bo batungire n'amaka so abana bori shendo ukakura nabo urukwingana nabo okay obwiro bw'ininkamira umuci eya imwabe mukora ekayanywe kandi ukora ci ekeba hweta mukamba humta hata keju tukatujya pakasi zabgana ndikoze mkono zomba honda nita pakasi mwana na rumu kora rumunguto mwana obwaka hakako buzungu batimbe fred nito bitaham hata feze zo mukamu zitimbankari ombyaro mukombishaza mukayi mukatutima nakanya kibingo mukuna yakibingo yone ishangwa hi nyuma nkuno koko utundu umugongo gumba gwatatu mukuna yeryo munseha niyeje yabushenyi district yabushenyi kina kakwate na za buhweju buhweju hangari nditeka naka kutina kakwate mwenya baye keyo kayitungure egombo so omurinyabari bakabana batimba mu Efeza eje Feza omuzungu yabe natwara kandi ko umuzungu mukamu gitimba mu mwanya ki hari kushaki umucyara moko y'umushenyi esaje bisimu tubaho no banyumuntu manya ekaya yona kuye umushenyi gwa umushenyi kino kwebuka asho mushenyi umucyara gwarwe kata kutimba mwita kasi so mukamu zaha cyara mutimba muhita mutimba amizi gahwayo mutimba muzo mushenyi mugumiza muno muzo kuzumu hatu muhaye mushenyi muguteka baho magucenca makoragana na mwenebiti ndokoragana mbano obwato no manyo bwagomba nyokamo hatu no kubukoze gutyo rero tukaho amushanaka umushenya hasaho atubaho ameze gasanga nuko gakubana gagenda gazama rero mukungutana n'iki nanebiti amabari mu mahanga asigaye umushenyi usigaye baho umushenyi mulungi kuza basanga amunogwe ugochi bawetu bataho kirago nkecho kwecho muto kwecho bakora gasi chebyoyi ikoze mu muzabize amusharagomo kuko umushenyi mangwe mu mabari mu Bueno, ya hatekera gwecho umuzungu basisha harabo kwa basentura Feza mukebo mukama wa manager abantu yatumize umukarayi Feza gamusiga umunankai zigumamba umukarayi mugaraka mugumiza mu process mutima batamushenyi mukuru cyo kusesa mu iwe eza Efezo kabura girebire na yatititi neyera nabagiho kuzumwe rukwera na yatititi mwene muri kanyambwe
nerwo kuzumwe kumuri batabanditse bagishemeza bakora kugitimba baheza bagira byo mizi erga ine muri nikende wam mazima so nebana ingana cyo mbaha nikatse munonga ninkenje mayoro konka ko kushanga kakabari kango kakwingana ke chimbo hango sitakwingana nako ichimba nchango mno so kakaka tuba turutuce oturo mugumana mutu correctinga omuntu akisiya nkengaro yona noja ati mwera kantu ko kwingana kati mwene kugera ngo nkenje mayoro ninga yo mugusha anjoye mugusha nesho konka uko makaka nakabanda kugira ngo nakabumbure mbona nuzukuraze iye bivanda mbere ko gukoresha usetare cyashaje mbere kugerageza nsinkasi mbere afeza uko teka ukora hari atunaka cyane ko twakusaze mbazi hato ntuba bazituma basitaho tunakana ko kamezani bataho abantu bazituma kamezani kuri amwe kandi ko kwibarukuze ebyo kumenyama nkoko kutekanya mahaya habakatekaho ibaye niko bari bazituma bato okay ezabu yo koragire biriho kasi yejo maneza ninga mukanu mukinde feza yonga ngani zeza nizabu ni yejo na neza beke iriyo ne feza iriyo ni yejo ezabu nisina wakamwena bukusanga ezabu nezi ezabu nenimi nimi ambwena bukusete ezabu numuzungu konka kwiho feza ne feza efeza na silver ezabu na gold so n'ibintu bibiri bitandukanye kasi tavuza ibintu gold ma gold tifeza gold nezabu gold nezabu kasi ezabu kanzezi hati efeza efeza n'izina bitu hati efeza kuzete efeza nitukuzete efeza abuzi mu rwitu konka izo mbwenu uko kugamba uko mbazeta izindi yazuzo konka mbweni mukunu ya mukana mutimbe feza twatimbe feza nsobazo kandi erga muneyera ni muri nkana konka turutuce muno tumunonga hati mwija mwaragariyaro mukutimbe feza kasaba uko bagenze bimanye twabudumu rero twatangwa ko ese mukono kuza Buganda hati bakagera ngo umwitaka bikahwayo bakagera nkunu yo mwitaka akase abazungu bagenze kandi simbo nambaye nabaye maboko ababiri bayitegeye no basigaye batimba abako yagura so iwo bwiro ko tategerize uwo sente wabira ina sente mu yabira nasigaye makatimba kandi atene umwanya gwo kuza kuzuguzamo abana azumanya uyasubiye mwatimba kumanya hari kuzuguza so iwabajunku bagenzire ubwo murumo gwo kutimba feza wagura twagurgamo waza hi wazumbiye mukono waza gukora ki waza kwingwa twaza kupakasa niko kugenda Buganda hati Buganda ko washirewe wapakasa mu mushiki kasi twaza yo kwinga abagabo bakosente nkato kwingana cyo muhanda noza Buganda to kwezi hakuyo kwezi uri kugenda wenka ati muza kujyana kamugongo musanga mujyabo tukabatanga akabana mushika hariya musanga habandi mushika hariya musanga habandi mushika hariya musanga habandi nuko mushika mbaza ndakiterana mbarro bwiro boye kaya bira tauni kashaka ya keta tauni kaya mbona bukaba ko bufite yabutyo taka bira tauni
mutira bucyo mbwenu konka bajya abahinzi bonka usanga abahinzi kabashatu usanga babiri usanga abana bato abahindi abiraguje hatine mwana kuno haya na mbekeduka na so kana shuze okobo umuhindi w'wenga umuhindi so umuhindi byone bimwe bimba mwitenga nuwe yabira bireta mukabimuguraho ukiboye n'icyo kwenda guzana nabwo kacitwara umuhindi okay mwena mwerundana rambara muri kuzabuganda kupakasa mukaba mutora muhanda ki kijeje nguto ejerwe ekayabire ho buhirobwe kasi manya nazo ko kari Kenya yajemba jerma hata umayanga hata bokujeba majango ka mumutoko zakris nemukono nemukono niyarime abantu bakabazaho bakwata yes bakwata ojene mpaka umuntu okororo haru umushoro okay so muzaho mu ruguto muhinga bakomushara ninga kaso bakushara umushoro gwanguko so omuntu akabahinga umurundo gumo mwaka kugira ngo umushoro bwaguhabwe umurundo gumo mwaka hati okwayo hati nga mukamugakanye okogakanye mbwe hati yosegayo nitakayo bagaraka bakwatiwe hati bashobaka batakuba barebere ngo ogwabire yahinjire kasimanya hati wa hati ba marvi mateyini buri muntu namuntu naza indijo government niyo umuntu batwara kandi noneho ijyamayo niyo government yo kubatwara okay waza Buganda wapakasa tugambire ko wagire Buganda twasinga pamba icyayi kibatwire Buganda kakuri kwinga pamba naro pakasa ni mukono ushikayo mukati ngo pakasa umuntu kirwango utina kweze neza akasitemu kuja kamusheshe nuko Buganda no kujabisire hati dero hati omukwinga pamba muhinganiyo kwe mukama wenga uyengera umusoro gwawe ugenda kwatemba abahindi no manu bashuro enake imyenda hati ugenda kwatemba izinga pamba uhinga yara unshoroma obotoka tahaga asino tano gisigaho okoro ohikayo bakwatire kishaka okinga okitebekana sokinga obyara mpaka ohika kusharura utakagarakaga omwaka abanyi shibagira ngo okabachi kasi okumanya ngo okaza kupakaza pamba ekera mutwara shoma abahindi bayitunda babahaye ukasente hati umutazuka murgayo muta mwaza kwinga pamba mwasarura nkoko bagesero bakasarura so mukisharura ujya oyakire bwasharura byona ubutwara umuhindi akasente kashimu kama witaka kasina wo umuhora waza kuyasente z'umuhera wasente ngati nkoko kure wasaba ishujo wanaka ukuyoka mutwara hunto yoburo naho kwa mutwara okomhereza takatire umuhindi nawaye twara pamba yeguriza anga hati niyo wabanzo niyo kuyoguza ibintu bya byona osibeza uzo mutwara kongaya sanga ugambire ngo kwahi uzo kumpesha intese nesi ngati nkoko mutahinga nazo kuzo kwa tsechu ukamugamba nyendede bayoburo nawe nyendede bibiri yaka kwesi nango akakusaba sente ukati nyendezi uhinga umwa ibintu nagabingahe nkusha bizinesi
mbwenu ekyo wakikora obwire burikwingana ki? nkakora obwire buringwa nkakora nk'emyaka 5 mukaaga omu kuhinga omu. Warugireyo wakora ki? Okiza kwija okwoija sente? nguraho akanyana nguraho akabuzi kunuya mukamwiraho kutungira ekayanya kanetunga. kanetunga. Mbwenu kuwahirize kupakasa Buganda hayonjera kasha obuto notagira kuza kutunda ebyokushwera okoba ogiire kupakasa ebyokushwera. Kasha ekayanya kwera yabe netunga mukamutiina amatungo. kasha amatungo manyago mara nopakariza tukugira ngu tukatire nk'abahima batakora akati omwiru noba otugira ebyokwingana kibiki. Kasha n'ekindi n'esente noba oziine mara nikyo bipakaza ez'okuba biisaho. Mbwenu kuwaragireyo haba kuki? mbwenu kinataize amaka gangye nayekwatire kuba nahinga ekibanza kyangye. Mukamwine ebanja? Ebanja kunu yabire bihango? Kihiura mazima ate n'omuntu okutera mukono wayendaho nohinga kasi kwabire mugenzi wawe okamuteeka nkakombekaho nange akaija kahingirana busha akwawe. Mbwenu kuwarugire Buganda wija watunga omukazi. Omukazi wamwihahi? nagira nk'omuntu nashwera. Tugambire oku wakikozire omukazi ogwo akaba ari oha okashwera oha wamutunga ota wamushangahi? nkabokuraga kasi manya okorimu omwishiki nkati okori ozowananka owakarubuti harimu omwishiki murungi oza omureba obwo oburungi bakamba bapimira hari ki obwire obwo? kasha iwe twazire twareeba omwishiki wawe iwe wenka wenka so nanga owashwenkazi yawe mbwenu omunyabuzaare wawe agamba ati omwananka harimu omwishiki murungi namanya kuhinga namanya kukora emirimo kandi aine omutima aza agambira sho omwananka ndebiremu omwishiki mutawuni okwiyandira kushwera abe muyanza hati omutawuni wakugamba akija yakugambira sho ashanga yakugambira ati noza kuronda omukazi mwana ozirota obwire obwe haka hatariho ekyokweshariramu kugira oti nyenda omukazi abazaire nibo babe basharaho kugira ngu niwe babiteekateekera hati abazaire bakugira ngu kushwera toza kushwera toshwera. obwire obwo abantu bakaba bashwera aha myaka nkengahi? kikaba kitagendera aha myaka konka abambisi kikaba kiri aha myaka emyaka nkengahi? ashanga omwishiki ogwo aine emyaka 15. So omwana w'emyaka 15 bakaba babarebire ngu ogu n'omukozi namanya kuhinga namanya kukora onashanga natashya amaka aha myaka 15 nowayegira emirimo mingi munonga yokugira ngu nobiisaho eka. kasha manya ogwogwe oyaberaga kushwera nk'ogwe n'omuto omunjeri y'okwingana mbwenu nkanye nkangendera nk'iwe yakize emyaka 18 okwingana nobiteekateeka arikuza kwoza amaka ago akitaho mpango akaija akagireberera mbwenu omuto ajyana n'omuto we. Hati tugambire obwire obwawe oku bwahikire otatuhereza ekyokureeberaho eky'abantu oku babaire babikora. Hati twegambire oti nyowe oku nahikize emyaka egi nagyenda nti nabikora nti nitwenda kuhurira sitori yawe. ogambire ekyo aine obwire oku bwahikire waraga Buganda kupakasa nagamba obuzinyi
wa omushiki wa mwihahi omushina mwiho takai bakamba jetana kiji ka soroza neshangwa he kana kizinda okay niho namwihe wamwerebera bamukurebera bakamunda bawoza bangambe nanyinza nazana janta namureba nasima ukaba noyenda omukazi wa muringo ki akashokushwe yes omukazi wokushwera konka ibintu kyebuwabe nomwenda omusi kasokota shwe omusi omukazi mweza arimo omukazi wawe nagamba obuzini bwahika omukazi wabanza wambugana wagamba nawe kasokogamba okotagamba nawe ukakikorota bakabuza bagamba obuzini otakaganire takumanya tokumanya konke wakasanga wajire twamurebere ng'omushawo n'obu kandi wakata kulima akata kulima konke okomulima omwishaka nanga bakugambe ekika kitari ky'omwishiki kugira ateegwe ogu namukunda ninga tanamukunda kika kitabakobwa kandi okotabaga so yagenda yakugamba ebyinyi yaza owasho yakugamba ebyinyi akagamba ebyinyi bakakushera nokota mugamba ngu yumutu mwiribi okomwisiriza mbwenu bakugambira obugyenyi wajamba heta rusoroza yes omukazi bamukureetera mwagaitwa tutagise tukataka okugita tukakiro tinkumanya kakurukuki baitu obwo omu magara gawe ukaba otungireho omugisha ogire omu ishomero kandi note nagiye mu ishomero bigi tukugira ngo obwire bungu bakaba bashomera bigi bona bakaba batakashomaga bakaba bashweraho konka bashweraho batazibwe batatirwe omukono batashomere mu ishomero byona obwire obwe hategeshaho izina ryawe nomara kurihandika akaje nomara kuhandika izina ryawe tinkuzihandika kandi hati nawareba ebigambo none oreba nk'obunyonyozi toine kyokwetegereza obeegi n'enyuguti egi obeegi niriya okusoma otabo kandi nsoma enyuguti okwija wazeega noshoma konka tokahandika waba nomanya kushoma ekigambo tokubaasa kukikopa ukakihandika hapana wasoma ebitabo ebi tokubaasa kuhandika wasibasa kikwema konka nomanya kushoma ekigambo katugire ngu abaana omushaija omukazi ebyo noba kubishoma na hati nobishoma konka abwamisho hati gakafa konka nishoma ekigambo nishoma nibishamu ogiturira otabona n'orunyiriro orundi konka bakugira ngu handika enyuguta tokumara kugihandika hati koza kusayininga ogira oti nteekaho kinkumati bakuhandikira otaho ekinkuma obanza wabishomamu akaze mbishoma nimanya omukono tinkakushoma konka omu bitabo enyuguti nizimanya so omu bitabo ebyo ebyabire biba birimu ebinyuguta bihango byaba bitarimu ebinyuguti bihango tukiri na zaburi kandi ogishoma na biburi biburi oshoma ekyahandikirwe oshoma ebigambo kandi manya tukashoma katesimu nitwayigiyeho nziza kubatizibwa tukashoma katesimu obu okwija wabatizibwa mwaka ki mwaka kigugwiruka kandi kabatizibwa Buganda tukaba twakuze ukabatirizibwa Buganda aha wamara obwire burikwingana ki orikushoma katesimu katisimu kandi tukamara omwaka kandi tutashomere Buganda tukashomera Buganda orikupakaza twingire Pamba ori omu Rupamba nohinga washaraho n'okuza aha katekisimu bakweta izina n'abatirizibwa wabatirizibwa abema wabihayi Abaganda
izina warhebwoha kasibu mukanye mugironde iwayirondera izina nayironde izina riha wayiyeta riha Eldad okoruhurire nkahi kasi kata yankiwe nsuza nkiwe nkaburiza yangu nurungi tukura bigenda kwe so obuhangwa okokuzireba rukwetoha mukanyizi nini karungu ruyonga karungu omuka kuwashyire buganda omupamba wahurirayo omuntu bamwita Eldad nangwa akarya omushumo w'amaani ari omugaiga barikumweta Eldad izina warikupa kuwagiire omu katesi kimu kinaza kubatizibwa naba nirahandikisa bayenyeta nuko wabiira Eldad otyo wahika kunuuya omukyaro wagambira abanyu otahaza nyuka Eldad kasi bakamanya ngu nkabatizibwa kandi kinahika nama ninshoma shande kashi wagira ngu okanoshoma biburi akuba bakakushomesa katekisimu kuriya omu Ruganda tibarakwegyesa omu Ruganda okabishoma omu Runyankore kandi Orunyankore wija wayegota kasi nkamanya nshoma katekisimu kari y'Abaganda n'ekitabo kasi eky'Abaganda omukankanizibwe twageyita Orunyankore narishoma omu kitabo mpora warga washoma mbwenu twaba tushiri aha point y'okutunga omukazi wazayo omuzaire wawe yakusiimira bakusiimira omukazi bakamba mwetoha omukazi bakamweta Kenshaka yakuzarira abaana bange akazi abaana babiri omwe babiri basatu bana bataano mukaaga musanju konka mbwenu akafa bashatu akakuzarira abaana mushanju bashatu waguma nawe nganya wakafa nyina abo yafa bakiri bato bakuze bahingirwa bashwirwa kwiyaheza kufa habaho ki hakashaka baho kinze bikibo nashaka ngo nashwindije mukazi okawashwira ondijo kandi nashwindije mukazi ogwo ari kuza kufa koine abakazi babiri hati shabo enki waboine abakazi babiri kasi nukari benda okotwire nobenda shoshka yabaine omukazi ogwo wakata kubenda kaninja ngu mukabana mukopa kuruga omu by'abazaire bakora nimwe mukora hati omukazi owakabiri w'oko omutungi hati we nkanyetenda omwe akatakumara ahabwaki okuine ebintu bingi ebintu byarenga omukazi omwe washaraho kugira kandi nimanya kwepakazi kandi kinabigira kandi buri nkikora ekyetengo kyawe kikakiba kiri ekyokutunga abakazi babiri orikuhurira ngu omwe nooba otijwire gye hati owakabiri owagaba omwihiriye nawe nowekyaro ekyo hati oku watuma omuguru sikurondera ninga tugambire oku wabitwarize tugambire wamwihahi wamushangahi noho wamugwangire noho wamukurimiire ukanye mulimu kasi tumanya mulimu wose niwabibire mulimu ki ukaba niwamukunda kandi musi nakukunda nange nakulima takusiima shinawe omwishaka kureba akareba ngu akaba yakunda nakugambira akakugira ati wonka mushaija we nomanya nondi obwongo abo nabahati owakari akata kukikora wamureba omwishiki wamureba wamukunda oshobora niwamuyinjira
ogwe bakamba mweto ogwo wayerebire ogwo nchumi nuwogo nuwogo ari nkahe ogwo nyine ogwo nuwogo okay mbweno amagara gawe ushwira bakazi babiri oriyo kubanza na nogwo wakabiri kandi mukubanza akabanza mukamukuru wanjye orukuza kutandikeka okatandika na mukamukuru wawe oko muhungu wamuzaraho abana namuzaraho abana ogwe bakamba mwitoha benzire so okabanza washwera mukamukuru wawe kuwaheza wayeshwerera wawe kuwaheza wagaraka wayongera kawabire boss ibintu byawe kandi yakora okanoye kuntu kandi yakora hati nyowo amusaro kandi yakota kazangoma bote naza kuzanga ngoma ubakaje mugabe bakaba yo ubugabo n'ubugabe nyowo nkagura za radio zizire za radio mukamuzera umuntu utari umuntu wokuye atari muganda yaguze radio mukitumbira kwiragura abaganga bakora bana nakabaka baguze radio hati bueno como ya en casa sabagane bakora no yan mu misinka kandi umama misinka umuganda haribaju hata kitekaho muzaho kureba muzamureba gamba bueno nto ayizire mbanye byaradi umutima gwaje kuragira ibintati radi yinze ugura umutima gwagizaho kandi nkatuza miliyoni imwe n'umutwaro makumyabiri radi umbahinde Kampala niriga Kampala Kampala wijana radio abo bote bokubanza abo bote bokubanza ubuya hakana ubuya abiyasinga abazungu bagakama obuyugande tungu kwetegeka okora ubuganda ari buganda wakana heyo wato itujaha waragayo wijana radio na radio haba ho kitugambire mbozi ati aha mugongo niwe kwa no oterra abantu ebidongo kazibona bakabiye kura makuru akuboga no mari radio ogwe bakaba ekayegamirwa nakarusiga toro ngura ai bakita batira nkatoko jangu radio west nkatoko jangu radio west kashi abasi radio Uganda ninje kashi abanaka toro bakabajeta bata Uganda toro hati runyankore rushiga runyoro niho babize bakahura amakuru abantu bagambaho abantu bazi bijo wawe abantu bone cyaro cyona umukaya ukura radio bayitegeka abayitegeka natwe tuba kuba batuganira ukora amakuru ubu Uganda tungo kwetegeka ensiyone kasibo mukayawe vurira amahoro kumanya kate na boto yabo nakabaka kyasinga nabo tukasibo aho ntu okay bitobu watunjira mukazi wa kabiri anga mukazi no mbweno mukazi wa kabiri ayijare twe radio shi anga
nga nkajana shwe kandi bari kandi musugura kashimwe n'omuntu oyine radio ekyaro kyona nkizo omuntu omukura radio tukurenga omushiija ogwo akari w'amaani aha mwanya nga nkashwe konka bamanya ngu nyowe nkanje mukunzabo kandi basinga amagezi amugombaho konka ntashomere kama nayo kumanya nk'omushiija w'omutunzi w'amagezi okay so omwishiki wamureba wamusiima wazayo nagamba nawe kasi nomwana omukimwe amakazi tumusire none tokubera enkiza inatekurikiriza notakumureba tugambire turi hati omwishiki tayikiriza konka shkwakwe bwatiyikiriza ahenderera ate omunju yondijo kasi omushana amagezi gawe ng'omushana garema ngambira hati niyo mbwenu rero utari mushiija tinkubimanya tinkubihashi hati ukambihuta kasi tinkugira nti tinkushobora ntinya ebintu nebi zawe tinya ebintu ebi nebi tiyokubisa mu tebi yawe so mbwenu hati iwe omu bintu byawe bwaba oyine oku oyine radio nkanye nti oyine nti nyina akasente kanje kandi akasente akakare nokabasa tinkumanya akakare akahafu omuntu ayine akasente ke tumushaija ki kataine izina ayine akasente ke kahafu aiwa mukazi hati asaza okweka mukazi it's okay hati mbwenu esente egi kasi Buganda wahurira nitwinga pamba manya kokoma ebideeya mbwenu kugera nk'okukora nopakira ensaho y'omwani nk'oku kupakira entende yawe omunaka omu kiguti okitwara aha kyoma bakaba bahafwemu rero nomara bakabagurira aha kiro nk'oku bakupima enyama nikwo minzaani nikuba bapimaho n'akapamba bakwasente okyezo ija kunuuya aha mugongo kunuuya kigaruka nkore bamanya ngu omu road yataha omushaija yatamu omushaija w'omubega so nikwo obwiga obwo bwakanya izina ryagumizamu yagira izina omukazi wa kabiri tiyakwanga kati kanyanyaga ogwo wamujuga nkashobora ntashuza kashoboka okubanza owahungwire kasi kandi mpungura kasi akatagira mukuru wange so ogwo kika kitariho kyokka abokuba mukuru wawe akayabiire ogwo kahika noshwera kunga okay konka kyayesire ekyo akata kaziire akata kazarire mukuru wawe iba kafa kiri omugore so washaraho kumutwara wamuzara kandi obwakare obwe kikakiri ekintu ky'okugira ngu omukazi atakariga omukalyani kandi akikiri ekiri nk'ekiragiro kandi niwe takwenda ngu okushwerwa ahandi oshwerwe omukombo hati iwe kana omukunda kataka omukondo kandi kataka omukazi akaya omukazi okay mbwenu we ogwo wayerondire we mwazara abaana bangahe ogwo tubanyire kaba tubanyire kaba gugu yakora amakaga yakuzarira bangahe bewe tukunyamani wanyo gezageza aho biruke kasana tamushanju nawe akakuzarira mushanju sori yo kubanza kaya kuzarire mushanju na nogo wa kabiri nawe yakuzarira mushanju kandi uri yo kubanza wahungwire wakakuzarire bangahe 10 uri akakuzarire 10 wahungwire akakuzarira abana 10 wowe kubanza washwera yazara mushanju na no wa kabiri wayerondera yakuzarira mushanju so bona hamwe wazara abana 2 abana abo barahiye abandi akafaho bangahe maze babiri
hakavamo ikibazo ubu. so ine abana babiri na babiri hati abana bo kabashomesa abana bo kaboro hari abashomera hari abatarashomera hari abashomera hari abatarashomera. okay abashomere bakashika handi nguzo rushaki tabakama n'abakama mazo batunga sente nke zishebu bombi bansiringa abiri n'amazina mazo azongwa igeze yamaye tokumorogo bakweto wembogo ogwe n'umwana wawe okay wembogo kumorogo umujukuru wanjye tokumorogo wa kabiri ogwe n'umujukuru wawe umujukuru wanjye n'umutabano w'embogo shinga n'umutabano w'embogo wa munyanya n'umutabano wa munyanya okay so oye n'abijukuru bangahe ngati mwe nkubije cyangwa mamanya hatorebera abijukuru bakangahe mwe nkakubwira kugira ati ni manyaba nabo kashima kabini kigendaho umuriza mukuza kubabara nange babara mwe ko kwatana no kuremeza gusa tindaho mbege ukaba abandi bawumanya ko tikabamanya konka shiba abana bozire kuba kwijoba obarebo bamanya abana abana bawe oyezari abo bamanya ni bamanya abana babo tukubamanya n'abana babana babo nabo tukubamanya so warebera bijukuru ba kabiri ba kashatu abakashatu baraho ngati kabarebe abakashatu konkano mbakugambira ngo bijukuru bawo ba kabiri bazire so orebere abijukuru ba kashatu ninga n'abakana babiri konkorebera abana wareba abana babo n'abana b'abana babo n'abana b'abana babo bene orebera abijukuru ba kashatu abijukuru bo businge bwa kashatu kashimanya butinka mbese kandi kabasangiye bakutaya kuza ngo n'abareba no kubona ngo mbangambe ngo nakaye n'abana bato okay mwene hatebyo eka yawe oji korota kushira kubareba ojitiro to mbuteka eka yanjye mbuteka cyane kundana cyane kuraga n'ikintu kimwe mwe kandi ubuteka none ndabu tambwanganye tamusinto cyo kugira ngo hamwe shongana kana umama kugushika bababona bagusora mwena bamwe tokaza ngo harimo kugira tunakana ukambanga sawa all right abashonga yibwire twabasa kwendera bitwonka nyekeza twendera umugurusi umugeni witu umugurusi Redad kandi muri neriyo izina rye kandi owanya kinengo mu Nyamabari Nyabubari kandi district ya Bushenyi esabite kwija mukama kwara abakonzire utujagaruka ahaceka cyakabiri obwe hati nkiriza twendeja hondi bit komjeni Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe President Sakampoja ahati mweje yareba hindukire tubakunda mnonga bogumaho kandi program y'Igenebereho bwiza ya Sunday Shahina Sekiro ije garuka muri wa kabiri mukaza kugira ngo imbere se birungi byonka no burungi banyuka